एक नम्बर दुई नम्बरनि जोंनि कर्मि आरो जोंनि बे कर्मिजों थाफाग्रा जोंनि बर होग्रा भटार्सफोर बिथांमोना 250 नि खाथियाव दिनैहाय जयनिं जादों आरो दाखालिबो 200 जाखांबाय दा बिथांमोना दिनैहाय हिन्जाव आरो जोंनि देरफुनाय सेंग्रा बिथांमोना जयनिं जादों। नोंथांनि समस्थियाव नोंथाङा आवगायनायाथ' गोबां आवगायबाय मानो होनोब्ला जयनिंखौ बिथांमोना गावसोरनो गोसो जानानै बुंबाय थायो जोंबो बिजेपिआव हाबनोसै नाथाय हाबनो गोसो जानायखौथ' आंबो बादा होनो हाया बे हिसाबै बिथांमोना फैनानै जयनिंखौ खालामबाय थानाय जादों मण्डलनि थ्रुयै आरो बांसिन बेल' नङा गोबां जायगायाव आंखौ खबर लायो जोंनाव फैनांगौ जोंनि गामियाव फैनांगौ नाथाय आं नुनो मोनदों सिङावहाय बिपिएफआबो सिं बिराद बोलो होगासिनो दं कয়েকজন जाय बिथांमोना बिपिएफनि केन्डिडेट लुबैनाय जाय बिथांमोना बिथांमोनाबो गावनि टिकेट मोननाय सार्थआव मावखुमानायखौ आं मिथिगासिनो दं दा बेखौ नोजोर बोनानैनो आंबो नेक्स्टआव जाहाथे आंहाबो देरहानांगौबा दानिफ्रायनो मावनानै थाखानांगोन बे हिसाबै आं बे जयनिं प्रग्रामखौ लानाय जादों। बनरगाव हिसाबै माबायदि फिल दङ आदा दायो जुदि नोंथाङा गोदोबो दा बाथ्राया बेनो आंनि भिजनआ बेनो जाहैबाय जाहाथे सरकाराव थानानै माबा मोनसे रायजोनि समस्याफोर दंब्ला बेखौ मावनो हायो नामा एबा हागोनबो आरो बेनो आं दहाय बुंनाय बायदि जाहाथे 2025आवबो जुदि आङो टिकेटआ मोनोब्ला देरहानायनि सार्थआव बेखौ आङो मावखानानै लाबाय थारमाने देरहानायनि सुबिदाखौ मानो होनबा साथाम साब्रै बनरगाव समस्थियावबो बिपिएफनि जायनाखि टिकेट बिग्रा बिथांमोनाबो गोबां सिङाव मावखुमानानै थादों आं मोनगासिनो दं बेखौ मिथिनानैनो दिनै आंखौ रायजो राजा मोजां मोनो हिसाबै आंखौसो जोङो सारजों नङाबा रावजोंबो थाङा होननानै आंखौ लेंहरबाय थायो आं थाङो बबेबा समाव आं थांनायाव बेखौ मानो जायगा होलायदों मानो होदों बिदिबो ओंखारलायदों दा बाव आंबो दा ओंखायनो 25नि टार्गेटखौ आं मावबाय आरो देरहासै দে প্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ যাচিলোঁ আৰু স্পেচিয়েলি আপোনালোকৰ মিডিয়া ভাই বন্ধুসকলক যোগদানটো আমাৰ আৰম্ভণিহে হৈছে এইটো আৰু বহুত পাব্লিক এতিয়াও যোগদান কৰিবৰ কাৰণে পাগল হৈ আছে ক'বলৈ গ'লে কিন্তু আমি ক'ভিড প্ৰট'কলৰ কাৰণে কিছুমান জেগাত আমি বন্ধ কৰিছোঁ ইয়াতো আমি আপাতত আজি অলপ লাজ কৰি থৈছোঁ তাৰ পাছত আমি ক'ভিড সমস্যাটো যদি হয় কাৰণটো মানুহৰ জীৱনৰ লগত আমি খেলিব নোৱাৰোঁ ক'ভিড সমস্যা অহাৰ কাৰণেহে বাকীখিনি মণ্ডলবিলাকত আমি এতিয়া স্থগিত কৰিছোঁ নহ'লেতো আৰু বহুতখিনি হাজাৰ আমাৰ পৰ্বজৰা আৰু গুমা মণ্ডলত একেলগে 1000জন আদিবাসী জইনিং প্ৰগ্ৰাম আছিল গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ অহা কথা আছিল 16 তাৰিখে এইটো পষ্টপন কৰা হ'ল আমাৰো ষ্টেট এক্সিকিউটিভ পষ্টপন কৰা হ'ল গতিকে জইনিং ডাঙৰ জইনিং প্ৰগ্ৰামগুলো আমি আপাতত স্থগিত কৰি ৰখা হৈছে গতিকে এতিয়া সৰু সুৰাকৈ আমি য'ত মানে একেবাৰে আৰ্জেণ্টলি বিচাৰি আছে এইবিলাকত আমি সৰু সুৰাকৈ কৰি আছোঁ আজিলৈকে কিমান কোকৰাঝাৰ জিলাত আজিৰ দিনলৈকে আমাৰ 25,000 মান যোগদান কৰা হৈছে কাৰণ শ্ৰীৰামপুৰ মণ্ডল জুমদুৱাৰ মণ্ডল যোৱা বাই ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমি 10-12 হাজাৰ মান জইন কৰা হৈছে আৰু গুমা মণ্ডল আৰু আপোনালোকৰ বনৰগাঁও মণ্ডল বিভিন্ন মণ্ডলৰ সৰু সুৰাকৈ টোটেল 25,000 মান যোগদান কৰা হৈছে মিছন কি 2025ৰ মিছন সেইটো বোলে নহয় গতিকে সেইটো পাছত গম পাব আপোনালোকে আজি মই ক'ব বিচৰা নাই আমাৰতো সদায় সংগঠনটো ষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চেষ্টাটো আছে শাসনত আমি আহোঁ পিছৰ কথা তাহা ৰাইজে যদি বিচাৰে নিশ্চয় আহিব ৰাইজে যদি যোগদান কৰে আমিতো নাও কৰিব নোৱাৰোঁ আজিৰ দিনত সমগ্ৰ ভাৰততে আৰু অসমতো ইভেনকি আমাৰ বিটিআৰ ৰিজনতো বিজেপিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ আহি আছে আমিতো নাও কৰিব নোৱাৰোঁ আহিব ইহঁতে আমি সদায় সকলোকে আদৰি থাকিম ধন্যবাদ The World Tiger Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort like luxury accommodation, individual cottage, multi-cuisine restaurant, gypsy safari, elephant safari, river rafting, picnic facility, etc. To know more, you can contact this number 9101654758.
9435011449 8473961382 8822935994 नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां बारेंगाबारि मानासाव बेखेवनानै होबाय समायना दा वाइल्ड टाइगार रिजर्ट बे रिजर्टआव नोंथांमोनहा गोबां सुबिदा मोननो हागोन जेरै लाक्जारि एकोमोडेशन इन्डिभिजुवेल कटेज माल्टी क्यूजिन रेस्टुरेंट जिप्सि साफारि एलिफेन्ट साफारि रिभार रेफ्टिं पिकनिक फेसिलिटी बायदि बायदि गोबां मोनथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994